saya pernah bekerja dengan dia sekali je. To be honest, she's a brilliant kid. I am proud of her. I heard about stories lah, like she's coming from a hard background, and to be honest, for someone yang coming from that background to become like that, which is brilliant. To me, she's a genius. Untuk umur macam tu, saya nampak dia satu potential dia daripada segi career sangat luas. Daripada segi peribadi, dia sangat menghormati orang, very matured. I'm actually proud to see young kids to behave like that, to have such a character. Senang bekerja sama dengan dia. Bila Aiman cakap macam she's a brilliant kid, maksudnya adakah dari segi kejiwaan dia dalam karakter ke, atau pembawaan diri dia di set ke, macam mana? Pembawakan dia dekat set pun memang she's brilliant. You can have a conversation yang umur 30 dengan dia pun boleh. Nak cakap macam budak-budak pun dia boleh. Dalam set sendiri pun dia sangat-sangat bagus dan matang, sangat professional. Dan tak ramai sebenarnya yang to have that kind of commitment. Especially umur saya pun ada lagi yang kita orang masih relax. Kalau saya dekat umur dia dulu pun saya tak macam tu. So to see someone yang to be like that, bagi saya satu benda yang patut kita bangga lah. Benda ni complicated, orang punya masalah saya tak nak masuk campur, first of all. Kedua, tak ada kata-kata nasihat lah, they should know. Sebab masalah ni orang, POV orang tu berlainan, POV orang ni berlainan. So it's best kalau tak ada benda baik tu dicakapkan. Saya rasa better to keep that way lah, biar dia orang. Saya sendiri